โอเลยท่านก็ไม่ละชอมให้ทูริโตเตเลโดมายเตนิสันโนยะท่านทูลมาในการเมื่อสองตักเต้นรูป่าโนเข่งอ่ะที่ให้กันดิบูกิมเมอร์ผู้ทั้งลูระกัน executive corporator เต้ corporator เขาจงกระถอคุยเตเลหรือมาลามีเต้ไอโซลมีลุ่นขาเต้ไว้ในโลกาลเตเลโลกาลกันจังโลจงเต้ที่กันไอโซล municipal commissioner และ officer และ staff จงเต้ไว้น่ะเฮโปรแกรมวินมันคุยตัวและเฮไอโซลเดย์มามุนช่างอมเต้อินสบายกับพวกเจ้าว่ากันเราหลอมทารเลเจ้านี่ไอโซลเดย์กันนั้นมังสภากันตีชาเตียลนี่นั่นแหละนะคุณจุมาพอเห็นให้กันมีฮาร์ไตมาจวลอินเปติสาระกันนั้นมังโซเลโดนทำไมอ่ะเอาอมเลงกับฟิามารอจูตบจิ้มในเราว่าหันตีขัดทิ้งตีจิ้มหรือบอกสิเราว่ากันหัน close โดนไหนอันนี้พอนิสลากัน close ฟังเฮียนโปรแกรมดังขาตบโดนหรือว่าอะไรกัลเซลโดนนะจานหุ่นเข่งกันนะฟังโดนนี่ตีขาเสียอีลาโฉมเอคุมตั้งอ่ะตูนอายางอยง่ายเลยชาเต้ตูนอายาลิมอมซอกเลยนวมซอกเต้อย่างเช่นกันทลายดิเทียมซอกเต้เลยมีทาร์เต้นอันนั้นสับสวกเสียโดนนะไอโซลเดย์กันหุดเลยกันตั้งในเทียมฮีอภัยมวยกับเสียซึ่งบางส่วนให้หุ่นกันมันสูงอินลิมตักินกันอมังอาโปรแกรมมังตูเต้เวลาเห็นสบายดูสักนักหลานเป็นบอกเสียวะที่ชวนให้เชอร์มันสิพียังกระดูตกไม่ยังกันโฮสโนลาเบบี้สมวนปุยเนี่ยนะกันหลานงาอันนี้มีคนตักสักเล็กตัวโดนเนี่ยเลยซ้อมมาดูตัวเด็กสังหิสมหิบังอาลมนะนินหุ่งเบอร์กันเราเทียงเยกันเรื่องไหมเวลาเห็นไรมุนเราก็จงเตะกันเราลมเจ้าจีบกันบุกเจ้ากันเชื่อชั่ววันนี้ไอโซเดสังหิสมหิบังอาลมนะคู่คนนะคะเฟบรุยสมหิบังอาขันตัวตะกะนี่อันนี้ยาบางรอบวันตักหน่วยไอโซเดสังหิสมหิบังอาลมนะอัตบกันเราทิ้งเทียเราคุยเราตักเสกันเลยเฮไอโซเดลมนะฮิอันมิตินเตรีรุทายมินเตเซมิจารามขบุยเบอร์ไอโซลที่มังไงสักเวลากันพากันโตเชื่อว่าไอโซลมาเราส่วนเทนตูรินมิตินเตจันลาเซียตูรินกันยินสมทารานีตัวนักชวนรีพอร์ตกันไงค้างผู้อาร์วันเดอร์วัต Deputy Municipal Commissioner and Secretary ISOL Organizing Committee กันส่งเลยผู้เชี่ยวชาญเลยทำเรื่องสองตักเต้ EC เตะ corporator เตะกระทบคุยสังเตะไว้ในเรื่องการคอมเตะนิสบายไอโซเดย์ที่ไปเฟกเลยมาร์สนิสมเลยนิสมประคัตสังนิสมอีปัญญา AMC เราเลยนะสังเบอร์ Board of Corporators ทุกคนส่วนไอโซลขบุยไม่มีลาวาดินสัมภาเฟบรุยนิสมอีปัญหาสู่ไอโซเดย์ตานะผมว่าเห็นที่ AMC คุมตินมีไปหมดอัตราหนังอินไอโซลเดฮิโรปุยตะกามันอะไรเลยไอโซลก็ปุยที่เฟบรุยนิสมที่ปังอาสังขารเรียสมขัวอัตรางาวันนี้แข่งยันไม่มีลวินรัวอันนี้ยะคุมซาสมทุ่มปังอาเลยนี่เดียวป่าอันนี้ยินาลิซุคุมสังนิสมที่ปันทุ่มอัตรางการAMCไอโซลเดลมนะอับวัดเสจนะคุมินฮีอารมณ์ไว้ทุ่มนะอันนี้ไอโซลเดฮีมีกุยเท่านั้นทุกเทที่กันเสียไอโซลดินนี้เปลี่ยนนี้อันนี้ฟังอินกันนั้นทุกเซลโดนที่หลังพวกนี้ไอโซลเมย์พูดเรื่องนี้ยังไงเราไปช่วยนาย executive council meeting
kumina aizo de ilomna turatan hian organizing committee asiama adina advisor PB lalom pui executive cooperator chairman pu Joseph H Laram Sanga municipal commissioner vice chairman pu Laram Ruata Kulai joint municipal commissioner secretary pu Ke Vanal Ruata deputy municipal commissioner treasurer pu ST Laru Puya FAO le member datan officer tangjong somte Ruata ni Aizol day sangi somni pangalom natan hengte hi hoi hot ni se tiania Mayor's Cup Interward Basketball Tournament final at hiang himna ko ngam malum mala thate choi moina hotel restaurant failo manpe college quiz MC show documentary siam ti siamna exhibition cum store Aizol day concert no pang infiam na hun te cosplay te ania heng ti lo thina tur hian mayor le commissioner how invite tam tak meeting like ani Executive Council chuan subcommittee sang adina heng subcommittee a hian corporator te advisor nin official ten convener le member ni na anneya ato thengin mo phuna ana sun som ani event sang kan phalak dan tang pui hi kan ta lang lenga Mayor's Cup Interward Basketball Tournament hi mi patan hoi hotania watin IO in local council pahni khanso ania team som thum pasari anon tela Ward number 19 na team khat anon tela dangzonga team ni anon tela ni Aizol District Basketball Association nena thokhoin tournament hi buat sai ania February ni som pathum sang ni som ni panga khan mayor pularin enga sai lo in AMC auditorium atangin atipofa ni som pali atang khan khel tran ania February ni som ni pani khan ward number 15 Bungkon local council le Ward number 14, Khatla Local Council 10, LPS Arena Final Ankhela. Ward number 15, Khatla South Team 10, Champion Nina. Anla Ani. Laro Puya Khatla, two most valuable player, Ratan Khan Anibok. Loman Hian, Champion Tehian Trophy Citation Le, Cheng Wai Khat Anhona. Runner up Hian Trophy Citation Baka Cheng Sina, and Dongbokani. Mayor's Cup Hian, Hutakloa. Mula chim tu antam emema cable TV le internet changa en kon tam heni finally chiang hinna ko ngami mal mala thate chomoi ani boka aizo khupuya loman emo chomoi emo be se hau lowa final ko nga pala mi somsai pariat khan so ten hena chomoi na citation le cheng sang hi sanga pe chau ani hotel restaurant 5 loman pek ani boka Ayon digna hi Mizoram Journalist Association MJA10 an thoka an tho hi how ta playa restaurant sangtel a omani hotel neng chutiang te chuania yang hian lomandong tu te siamania pakhatna dong tu hi ransam hotel thuam pui vengthar ania cheng sing khat loman hin keng tela panina Royal Laloy khatla cheng sanga pathumna hian pathuman oma hotel Floria Resin Hotel Regency te ani restaurant run 5 lomandong tu te pakhatna donum day dor puivengthar panina Coco Cafe restaurant Ramlun North le pathumna dong tu te chu Coris Larubi le Karipot te ani college quiz what sainia college som pani tangin team som ni pakhat anron tela team khata mi pani zeran oma February ni som pali khan AMC auditorium elimination round nei ania February ni som ni pakhat zan dar salilet chanveya ignite studio tangin final nei nia wa thang lo deputy mayor khwali anani LPS zoneta le YouTube kal tangin live text ani pakhat na dong tu hi government Mizoram Law College ania panghina Mizoram Christian College pathumna government hi Romana College te ani AMC short documentary siaminti siapot sai ni boka pakhatna dong tu hi FC lal chuan oma ania panina PC lal Vanal Zawa pathumna Francis V Lura te ani consolation prize hi pasari dangin andong bokani exhibition kam store kan huang hian siamania dorpa nga hi somli auma food store somhi siam ani boka food store hi stage nunglam MP grama son rencha no zokna wangin siam ani bokani aizol day concert buat sainia zai khiamla tak te college le school band ten an perform thin bok ani naupang in fiam na hun kan huang son siam ani boka so naupang in an lut lenga
an khat te ureng maya kan ti re don ni peison ai lian siam ngai don ani chung te chuan ia cosplay kan huang khan nei ani boka hi kan tu tlang nei boka ni ato na tan chuan aizo dei buat in buat saina konga hian mayor deputy mayor te executive corporator le commissioner kai thoina in corporator le official le staff ten he top in chon kan la a kan ex corporator te point ni la ron tho pui zel boka atulang angin min pui boma Assam Rifle Brigadier Giris Padia le tho pui ten ya lamual man min phal sak boka kan long le boka tu patrolina ante lo thei lo ba hei program yan than an boy pui hian engi mo har sana sang kan top thina local council in than kan buat sai ni kan free achu ka chuan MCC te konia a publicity konga rongin a chatok lo ti kan free a chu tiang chuan 16 finance commission don som konga te kan boy pema chung konga chuan kan malak na le ro man siam konga corporator official ten lungro takin na kan thoka amaro chu kan ti tu ti lo te po kan nei kan ringa chu ma omai chuan initiative na kan dila he involve sena ko ma hian ril ti na te kan lo nei ni chuan mingai tam na kan on din bok ania malak na tamina zau le ya tang pui chu kan han tar lang ali e kun lo kal zel tura aizol de hi thota ka pan ani te turin mi pui te aizol mi pui te troi na kan din pokani e kalome Report Kingston Tak Kuar Vanarwata Deputy Municipal Commissioner and Secretary Aizol de Organizing Committee ring kan ngai thatheya kan lom the ani tuna chuan avoina local khom zong te zai moi taka minoi turin siampui ra te kan some Hello. In Zavain, Aizol Day. Sibay ko bung vek at seo wa in nom ta kampang turin du sak na kahan seo zan in concert na ate po milo tel chun som sak zel turin kan som bok seo ni o zo rom nom ti ha kan sange
va han moi vong taken siam puiral te kan lo me nakina zai tuin kan som le ang tuna chuan thu soi kan ngai tha anga pu ar thang lura deputy mayor thu soi tu ri lo so mangu Chairman Aizol Mayor Zom Takula Rin Enga Telupa Executive Corporator Te Le Corporator Zong Te Commissioner Le Athopui Kan Staff Zom Tak Tele Aizol Milun Tha Te Chairman Le Thopui Te in ni sin chona wanga voi ni dei kan han mang thei te hi lomom ka tia lom thu abi ka kin ka thil sewa voi ne helai si lo ka khom zong te le Aizol ni pui zong te AMC mingin chi bai kan buk sewa du sak na kan lan sewa ni hei voi ni Aizol Day ani thumna closing function kan han mang thei mai hi alomom ka tia sila ka soi tong khan Aizol ni lun tha te min fin chona azara he ni duam tak Aizol in kan mang hi ro pui ka tia he ni hi Aizol Municipal Corporation ta ani lawa Aizol ni pui te ta ani ti thethar turin Voinia helai local tele Aizol ni pui zong te ka chain ka som du chewa chuti rual chuan ani bik ni som ni le panga February ngat te phei hi chu kan state sarkar te po hian ngai tu na sengin holiday ya te po hian in por sak turin ka somin ka ngen duwa heti zonga an ngai tu na lo mang chon zom tur puin Voinia helai state sakang hian som na toy te mol te kan siam ani kan khevek ka Aizol Municipal Corporation chu hei tu ni atam thumna chau alani mani deu khang kan ho tu te nen Agartala kan zukala AMC an lo ti ve tho Agartala Municipal Corporation ani chon sang ka jere sam sari le pakhata khan municipal hian lo din to ni chu ti chung chuan kan in upat le emo kan ge pakhazau vio ma se Aizol Municipal hianin thilti that deuh in ne ya parking a pheichon kan tluk lo chewani ti thong kam te kan donga alomom ka ti khop mai voi ne hian kan soi chok ve thim duani thok tu tlem te kan oma Aizol khopui alo thiang lim nan te alo hisel jok na durin kan thok tu ten thik patok soin na kan thok thina heng zong a hian AMC staff tele mo phur tu te kuta mai phat lovin Aizol ni pui te hian Aizol ko pui lo thiang hima fisel na kong ama kan lo so na kong khang anei tu kan ni na ril ru puin thil kan nei sa te von him chung chang ate kan la ti chu ale zel tur kan la establish le zel tur kong ate po fin na le rem fiat na manga municipal na thok tu te min fin so thrin tur point Voinia hian helai kan hian ka somin ka ngen tak zet cheu ani Aizol Municipal Corporation hian he day hi Voinia kan man mek anga hi hun lo local le zel tura state sarkar te le Aizol bi kuite troi om na thatak nuaya mang zel turin du sang na sang ber ka lan bok ani beauty mayor itu soi thatak tak te wangin kan lo me helai muna hun kan pan closing function hi arei don lawa atop kan lo thing le don ta chumi ma chuan in zai moi ta kan ngai thalenga wian local te min oi le turin siam puiral te kan some Ngai izual nang nen tila kan sange
program zwa hian concert nuam tak chim tur kha ala om do na chuwangin mipui helai local zong zong te kha lo la ho lo ula concert nuam tak chim tur khan kan som chewa misautena artist kan nei that tak tak te zai moi tak tak kha ngai thak tur ala om do na ni lom thu soina mi nei sak turin puleram ruata kullai joint municipal commissioner kan some Kula ring liana executive cooperator MC baka kula ring nga silo le anu pui aizol mayor le athopui elected cooperators te tin municipal commissioner le athopui officer le staff te voina aizol day mang tura ron kal zong zong te aizol day sangni somni panga chibai khan bu thar le chewa nichina report kan ai thak tak ang khan aizol day kumina hian borok sam tak ne na February 30 vela tanga bulchan gan han tuma amaro chu local council election te awangin kan han pa khet angaya chumin nuwa February ni som pathum akhan mayor's cup basketball inelna tip off nein aizol day ilomna khatakang khan kan han tran sawa ni som pali a basketball kheltran nin ni som pali a thohian college quiz elimination round te kan han nei thawa khami atanga voin thenga plotting tak le thlong taka aizol day kan lom tura kan in buat sai na le kan in buat sa na te kan man thea wangin pathian chunga ama sabera lom thu kan soyani aizol day kumin sang ni somni panga lom na tura hian tha tho tu le bitram kai tam takanoma reilo te an soyanga lom thu soina gan soi langlok dora ni ama sabera chuan pulal ri nenga sailo aizol mayor le athopui executive council te tin kan elected corporators te atir tangin chanbo sang sang le ti tu sang sanga khai pa ni in ma hruaina tin takin min thosaka an chunga hian anei tu an ne lom thu soi ngai lo we han ti thei chu ani thona in aizol day lom na hian an ni soi gan lo thei an ni lowa chunga hian lom thu gan soi du ania tin MC thok tu zong zong municipal commissioner le staff te zong zong aizol day an lo tin na na ha taka helaya te tin hemi kan man chu hian MC office kan khar top lowa office ngak tu te kan da khatiang khan la mola baron kalve chak tak tak office lama lo om ngai si te po thang zong zong chunga khan lom thu kan han soya tin chu ba ka ade kan han lom na ate kan corporator te chairman le mayor lui pusiti za khu mate poza zoliana te piming thanza bi te amuna meron tel pui theya kan lom khop meya tin puming moya kan ex councilor te po in lamwal allotment kan nei theinan thei top min chua saka achunga po lom thu kan soya tin eta stage ron lang si lo hian aizol day chim tur hian kan state sarkar atangin minister le VIP poimo tak tak te anon kal thina MC office lama te chuan kan lo in dong song thina anni chunga po khan lom thu kan han soi boka kan dei te meron pi hut sak an kan lom mani tin aizol din cham antel lawa man thei lo ang hiala kan lo ngai aizol milun tha te anni hi aizol day kan ngai thak tong khan AMC na kan han man tran na ta na bul min tran tir tu poimo tak mai an ni ya bul tran na tang le voin thleng po in president puke lian thing ale a thopui te niron toy omin niron tel puya an chuma lom thu kan soi mol boka tin aizol day lom na hun khan ni som ni panga hun kan han man khan kan som te kim takin thatakin niron tel puya local council member te tin chu ba ka reverend dr lal mangaya secretary Mizoram council of churches te hun se niron man sak theya chunga lom thu kan soi boka tin kan ngai thak tong khan la mol hi en kol tu nei ania du in ava lu mat thei lawa khatianga
la mola ta na allotment ni lo pe tu Assam Rifles 23rd sector te an chunga lom thu kan soi a tin he te nga thil kan han ti hian kan mo chu eng power supply te ni a ka te ang chi ni lo boi puya ni pe tu PNE department EE distribution division chunga te tin tui supply ni pe tu PHE department Aizawl water division south Aizawl water distribution south division chunga te lom thu kan han soya tin voina kan din na stage moi taka CM2 mark event and entertainment chunga te lom thu kan soya stage ron chei tu ren thei creation ching aveng chunga lom thu kan soi boka tin kan han Aizawl te ti lo tin na na poimo tak mai e kan stall eng kim min sak saka chuta po min thathiam taka discount te min percent tu e zalen events chunga po lom thu kan soi boka tin elaya han dina mipuina kan fiat theina na e kan sound system te tin light system te tingiron boy pui saktu JRD audio and light chunga lom thu kan soya tin generator te athula nga min man tira chair te min man tira tin agraw na te e kan mo te pot la chop pa man ruwa e phal taka min man tir thin tu MFA Mizoram Football Association chunga lom thu kan soya tin commissioner persons with disability ani hian Aizawl Day lom na ni somdi panga khan e put zai zira ron titu kha ra kha meron chop saka trong le tu ani chu khateng kha meron chop saka lom thu kan soya thil da te po ani kha tan chang kai thei zel le tho ho zel kan du khop mai ten voina hian asokar official lama DC Aizawl te SP Aizawl te DIPR Medical Superintendent Civil Hospital te chunga lom thu kan soi mut ma e he hun a lo thin nan hian e kan mo te kan khen te anin atulang zelin milo ngai to saka an chunga kan lo ma tin security duty te sanitation ta na kan som self help group te anni chunga te po lom thu kan soi boka tin hemi chungcha hemi ba ga hian Aizawl Day ni pon za sak thin tu an thopui sang sang press le events management ang chi te tin a PR lama kan thopui te an chunga lom thu kan soya DDKAIR LPS le Zonet te tin Mizo Photographers Association te a society te chunga te ko lom thu kan soya ni tin nichahan soila ta kan khan Aizawl Day lom na hian Mayor's Cup Interward Basketball Tournament kan han hoi hota khata khan te taka min boy pui saktu Aizawl District Basketball Association chunga lom thu kan soya anni nan mai ba ka ano tin theina na wat som pakwa ta tin ron tel zong te chunga han lom thu kan soi boka tin hall indoor min man tir tu Mizoram State Sports Council te Amveng Community Center min man tir tu a Community Center and Building Subcommittee Amveng Branch Way me chunga te LPS Arena min man tir tu LPS Family chunga te lom thu kan soya anni ba ka khan media lama khatenga live min ti chua sak thin tu te zong chunga po khan lom thu kan han soi boka tin college hui sa kan ngai thatoa atira changa top thang min boy pui tu Dr. B Lalzar Liana Assistant Professor Department of Sociology MZU te quiz master Tlangwal Arlaw Siat puya te tin final round kan nei na ran chang mi lo siam sak tu Ignite Studio te chunga te po lom thu kan soi boka tin ni som ni panga khan kan huanga mi som sari pariat ngot mai Aizawl faila ta na thok tu te chunga han lom thu kan han soya anni ba ka khan ai mani in le lo te ti faya mani veng ti fai thi ni tam tak kanom ti kan sia kan khopui lo faila ni thei to ba ma la zel tu poi kan ani so mani tin hotel le restaurant fai minan dik sak tu MJA Mizoram Journalist Association te chunga lom thu kan soya kan hotel le restaurant te po chan har sa khopin fai chho zelila Aizawl ron tlo tu ramdanga changa local khol jin te po in kan fai je hi honin soi dar zel se ti kha kan tran lang na kan in fui thanan kan soi bok ania tin short documentary film ti siak kan hoi hota aron te zong te lo ngai lua documentary ron thelu tu te chunga lom thu kan soya minen dik sak tu te chunga po lom thu kan soya stall Aizawl Day lo tin na ron siam tu zong te tin he te nga ni chen kan soi ta kan khan
henga kan stol zong ni ron sak tu events management zalen events management chunga pokhan lom thu kan soya tin nei toy temptation ten no pang in fiam na mun mi ron bot sai saka tin anot siam mai ba ka hian aizol dei pol hian alu man hi za som din an titloma chung te po chu an chunga lom thu kan soi mol ani tin voila te nimila te cosplay munom tak mai kan clear ha kan ena ron boy pui tu ten su events chunga hian lom thu kan han soi boka tin aizol dei kan man na ni thum chunga ne tak maya host min transak tu nula zo mon pui fan ai le kan ko host van lan nun pui ren thei te chunga lom thu kan soya tin atop bera chuan mizo inathil kan ti khom re chuan zai le rimoi tel lowin kan fam kim thei lowa aizol dei no tin na te po hi kan zai mi te hen ai ngak thu ma tianga lomga ya le aizol dei lo tin na helaya hun ni ron man sak tu te lal sang liana ai te yut icon te rol nun pui ya yut icon zelal ro sang yut icon ram eng moi ya yut icon te chuma te lom thu kan soya tin mayor sap lama hian road pui azai boka tin dance crew te kan nei boka an ni chunga pokhan lom thu kan soya heta lo zai to chun mary dongi yang fela siam pui ral te mendal zo thana la kan jex la zai tu zai la zai tu te mood station te le zo te chunga te polom thu kan soya an ni Mizoram kan artist saber berten heta hun ni ron man sakhi lom thu kan soi mol ani tin an ni ba ka hian school le college atangin ron perform trin kan neya government Mizo high school government JL higher secondary school government Aizol college government Aizol west college government Pasunga college government Trangbana college an ni ho chunga ko hen lom thu kan sei bok ani kha kan hriat thei mai chin ania an ni ba ka hian aizol dei lotlin na thei top chuwa ron tho tu aizol dei lotlin na ron kal aron sim tu mi pui zong te in za vai chuwa lom thu kan soya zanila da po hei ai kam la muang khata ron kal le zel tu point an ni soma kumdala kan lom le zel na da po aizol dei ron mang le zel tu point an ni soma ni lom he aizol dei sang hi som hi panga lumna hianin cosplay indisiak na neya chuan hei lama sem na kan nei le ma langa sem tu du te kan ei to hi chuan khong ai stage ma lo chawwa ni hemi stage nung lam panga hianin food court kha reng ani hello na han lo man kan sem do na aray don lo wa chwa cha mi pui te rin lo la sak cha torin kan so ma chau tu na top 5 kan pang do na cosplayer te khalo in ring box se top 5 chu vanal pe ka Sarah lal fak omi LH Ming Than Sangi Logan Zorin Wanaral te le lal mangai te ania top 5 lo man min sem sak torin pu devita lo so mangu po David ali kan ho tu pa alia di amel cha ma ole abu jangin kan pang le nga top 5 te chu vanal pe ka Sarah lal fak omi LH Ming Than Sangi Logan Zorin Wanaral te le lal mangai zwali te hey Darth Vader ani tại hanin đầu pin phải là hey Logan ani hanin Monkey King aron te ani top 5 ani emite Swan hemi zoa hanin best performance le day 1 winner le day 2 winner kan puang do na hemi sem tour hanin puro siam heta no som bu kangu
Pudevita kan lo me Turajan Pudevita ai de uleka pelcha Purosiam heta Best performance lo man le day 1 le day 2 winner Vincent Saktori ni lo so mangu Best performance Dong tu chu lal eng moi nam te le zodin pui sai lo te an niอันนี้ฮีนี่กลุ่ม Winterfest cosplayer winner ค่ะนี่ให้เราตอนที่เราไปการลากสุดส่วน day 1 winner และ day 2 winner อัตบนั้นกันปองngaมาสาย day 2 winner จังกันใช่nga day 2 winner ดงตูซูปุยานาปุยาอันนี้นี่จะนักกันสวยงคันปุยาฮีนี่กลุ่มคันญี่ปุ่นนะ World Cosplay Summit อินเดียรัมไอโอคัลอันนี้เฮ้อ costume นั้นฮักฮีตุนกุมาโกลกาตาComic Conอัตรากันนี่ลำนี้เราไว้เลเซ่ขณะจานตบนาน day 1 winner to Christine ตานกุติเราเบงังกูอันนี้ Isol Day cosplay กันเนี่ย winner เด้อันนี้ Christine day 1 winner เราโซมังกูกันเราเมื่อเพื่อเสียงเหตุกันเราเมื่อที่ส่งค่า cosplay กันในเพจซูนี่MC เรามากันโฮตูเตะMC ชิมเตะ cosplay หุ่นเริ่มตักมินเสียงสักเทอวังอินกันเราเมื่อเบบี้สเปบี้ก็ได้กันเราเมื่อคัดที่ส่งค่า closing function กันพันเขาเทจวนยาให้ไล่หุ่นเรากันคงส่งเตะอินจุงกันเรามาconcert khenga milo chingpui zel turin kan som chewoni dam takin nakum Isol Day ka ihule chodonania